Ya, kita balik lagi bermain ini. Gila, gua habis grinding guys seharian. Jadi kita langsung aja ke new area nih. That's headquarter entrance. Pintu masuk ya. Gue lupa ngatur Digimonnya. Gue bawa Renamon deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Lupa gua. Oh iya, sorry ya, kemarin kayak nggak ada suara guanya deh. Soalnya ya ngabak anjing. Ya kok ngabak guys. Oh, enggak deh. Kalau ngelek ya maklum lah ya, ini gue main di HP soalnya. Kayak gue ini dia harus pakai writer yang jadul deh. Soalnya sekarang kan ini ya banyak iklan anjir. Look at all these Digimon that have become ferocious. Is this the result of your research? Talking about it, there's only one thing to do. We have to end this now. Let's go. Let's go. Let's go guys. Nih masalahnya kita ke kanan atau ke kiri? Kiri dulu kali ya, jalan setan. Nah, kita cek dulu nih. Gue bawa siapa? Bareng aman gak ya? Ini apa guys? Oh ya, ini Gaumon juga gue jadiin Pandamon ya. Oh, dia NSO. I want to eat Mom's cooking. Garamon NSO guys. Baru tahu gue. NSO tuh Nightmare Soldier ya. Aduh, ke kiri kayaknya bener guys. Ntar kalau ini kita balik lagi aja lah ya. Kita fokus cerita dulu. Masa setiap video sejam guys. Muntah duluan kelihatan ya. Tapi ya nama RPG kan. Oh, Virus Buster nih guys. Satu. Pas bisa grinding gua. Oh ya, buat NSO yuk. Sakit loh dia. Sumpah. Baru berubah juga ini. Ya makan nih. Gila, Angemon temenan nama ini bro. Sama Devibon. Nah, ini gue kasih ke lo ya. Masih hidup lagi guys. Alah, salah. Terlalu nafsu guys. Lu cirap aja deh. Buat buang-buang turn aja gua. You can do better than that. Anjir, matanya serem banget ya. Ini supportin dia aja. Gila, di tengah, di carry us bro. Di carry us, you know. Cepet juga nih ya. Gue butuh Virus Buster guys sama NSP ya. Di Virus Buster kan? Iya benar. Kalau kuning ada biru-biru gitu. Katanya benar emang ya. Ability apa, pasti Pandamon nambahin XP.
Katanya. Loh, kok bisa? Lakcip. Lakcip sama dengan lancip nih. Metal satu ya. Di gimana aneh-aneh nih gue liat-liat. Superstar Man tuh metal deh kalau salah. Metal Empire, ME tulisannya. Sakit loh dia sumpah. Ya kan Metal Empire. Telurnya telur besi gitu. Anjir hidup lagi, Cok. Oh iya, gue pernah berubah juga jadi dia. Kalau dibunuh gak bakal bisa mati. Hah? Soal jadi siapa ini gue, guys? Mau coba gak? Coba lah ya, ntar kita berubahin lagi. Aduh, jangan mati ya. 300 gila, Marcus udah naik level. Tadinya 200. Digital charge. Jadi apa yo? Oh, jadi Pamon. Lo gue udah buka ini ya. Chest ke 50. Ayo ngeri banget ya. Mega gak sih dia, guys? Steel Guard. Nggak sakit ya, guys. Ganti aja lah. Tapi lucu juga bentuknya, guys. Flex card. Udah ya, bro. Ingat ya, gue butuh banget Mega nih buat berubahnya si ini. Gogamon. Jadi Mirage Gogamon kan kalau salah. Kita berubahin dulu lah. Jelek. Jelek ternyata jelek. Gua kira nggak bakal upload gitu hari ini, guys. Nggak tahu ya. Ya kalau ini selesai paling telat-telat ini malam, guys. Gua kira bakal skip sehari gitu. Ternyata bisa kok. Syndrome nggak ada burst mode sih ya. Nih gue pengen berubah ini tahu satu lagi apa, guys? NSO Nightmare Soldier 50 NSO doang ya. Jadi ini Dukmon atau Galanmon. Jadi ini udah gak bisa diganggu juga ya, harus jadi Mirage Gogamon ya. Soalnya ribet, guys. Kalau Renamon masih bisa dirubah. Bisa jadi apa gitu bisa, guys. Cuman kalau ini nggak bisa ya. Ribet. Malah lebih susah. Dan ini kayaknya nggak bisa kemana-mana lagi. Oh naik, guys. Hah? Siapa yang butuh dragon? Ini kan dragon nih. Sakitan ini daripada ini ya, Maga Gogamon ya. Ini gue support aja dah. Bantai dia. Flex card.
Apa dragon juga kah? Oh dragon ya, sial. Bantai dah lu. Gua kayaknya lagi nggak butuh DS deh. Bukan DS apa? DR. DR tuh apa ya? Dragon Region ya? I didn't even break a sweat. Maybe. Kalau WG tuh WG apa ya? JT Jungle apa gitu kayaknya, lupa gua. Jungle teroris nggak gitu lah. Nah, kalau kelewat bisa diambil lagi kok kita. Selama belum ditamatin ya. NSO. Siapa yang butuh NSO? Nggak ada sih yang butuh NSO. Nightmare Soldier. Gila, gara-gara grading tadi gue jadi kayak sedikit apal tipe-tipe atau dia tergolong di gimana apa gitu. Bukan tipe sih, tipe dragon. Agumon itu dragon. Entahlah, pokoknya lu bakal paham sendiri lah. Metal Empire. Ini mati ntar hidup lagi. Ini agak menyebalkan ya melawan dia nih. Mati hidup lagi. Mati dong habis ini. Ya haha. Boxcar! Gila 2 kali jadi telur bro. Ya gua naik level ya. Ini belum tamat kan ya? Iya gak sih? Coba kita ajak ngobrol dulu. Shit. Dia punya Digimon ternyata menghalangi dia agar tidak bisa disentuh oleh kita. Ya elah NSO. Butuh siapa NSO? Gila mau lawan Shinobi ini dia. Senengnya gue gerakannya nih sama bentukannya lucu-lucu tapi cool gitu aja. Keren tuh. That turned out okay. Kirain habis. Aduh kalau ke atas kemana? Ke sini kemana? I don't know. I'll try to hold them up here. You guys hurry and head to the park. Hah? Gak, ini masalahnya gue nggak bisa ngambil. Ini park apa bukan? Park tuh lapangan gitu loh. Taman. Duh, NSO lagi buat apa, Cok? Mana nih Pandaman kagak takutan lagi. Kagak bisa kabur gitu lagi. Anjay, keren. Wih, gila keren banget sumpah. Sayang aja sih kita harus jadi Mirage Gagamon. Exactly what I Udah level 30 semua ya rata-rata. Paling ada Mondong 29 tuh yang terakhir ke rekrut. Oh shit, aku melihat. I see you.
peti kudu dihitung anjir. Sebenarnya kayak nggak butuh-butuh banget ya peti itu. Paling kalau emang ngincer di Volknya sih. NSO lagi. Buat apaan ya NSO? Gue lagi nggak tadi gue udah nyari banget NSO soalnya. Sekarang jadi kayak nggak butuh gitu loh. Ih gila. OP banget guys. Piece of cake. Nah, kalau ini kesini kita ke iya iya ih. Aduh gue takut nih kayak gini guys. Ada peti dua mepet. Gue jadi nge-Dark Dramon. Takut gue nedai gue. Animasinya cepet apa ya? Ngeselin nih hidup lagi anjir. BTW dia ultimate ya. Ultimate meganya apa deh? Superstar Moon. Meganya apa ya? Virus Buster. Kayaknya emang kita harus ke atas deh. Press attack mulu. Surprise. Kabarnya ini gak bisa kabur guys. Pandaman gue terlalu OP. Ini bisa kabur. Kalau kabur tuh ngurangin ini gak sih tension? Aduh, banyak banget musuh ya. Sebenarnya kita bisa pakai ini sih guys. Mau coba pakai kah? Udah mulai bosan ya. Gue juga udah bosan apalagi gue udah grinding. Cabut aja ya. Tapi gue takut ini loh dapat sesuatu yang bagus di sini gitu. Gue ada kayak repel biasa gitu loh. Kalau di Pokemon. Gak tau sih belum gue coba. Kayak Pokemon enggak. Mau coba. Coba dulu lah ya. Mana ya? Low encounter. Udah banyak sih. Oke, satu lah ya. Kita tes. Efeknya apa? Kayaknya cuman ngambil kotak doang nah. Comment all. Tadi gue ngeliat gang deh. Ada gang tembus kah? Lagi bagus banget ya. Emang di Jepang bagus banget begini guys. Ada musuh juga ujung-ujungnya. Cuman gak sebanyak itulah ya.
Wih, kritikal ini banget ya, gampang banget ya. Lumayan tahu XP-nya sama duitnya. 1000 ribuan. Kayak buntu deh itu. Kita nggak bisa ke situ, berarti kita cuma bisa ke atas. Udah habis. Ya, sabar ya. Udah kita pakai aja lah. Kita ini aja lah ya. Nggak usah pakai. Gua nggak butuh dragon sih. Gila, langsung gue deh bro. Cepet kok langsung mati. Gue lagi pilek anjir. Belum puasa nih. Udah nggak es gua. Tapi emang dingin dingin sih sini gara-gara hujan terus kan dari kemarin. Sing sabar masih berarti ya udah kita biasa aja. Jalan berapa langkah sih bete juga ya. Pakai deh, pakai aja deh. Musuhnya gitu-gitu doang, nggak ada yang OP juga. Gila kritikal mulu ya, demen banget gua. Muka boleh ya, so serem, tapi emang beneran serem bro. Bisa gak sih kita tamatin pakai ini aja ya, Rocky gitu. Sampai ini, cuman levelnya gede kan. Lucu juga ya. Pengen try hard banget tuh orang. Jangan yang kayak counter ya, nanti malah banyak anjir. Berarti kita ke atas kan? Tepatnya kakek-kakek tadi. Cuman ke kanan gue belum pernah nyoba guys. Ntar aja deh. Bentar nih. Nah ini jalan yang bener guys. Bentar. Ini jalan yang bener kayaknya. Ini jalan yang bener kayaknya. Berat banget suara gue sumpah. Gara pilek guys. Oh shit. It's over. Cepet banget naik levelnya ya. Pasif Pandamon bro. Naiknya lewat mana nyet? Oh lewat sini. Wait. Ended. Kayak Pokemon anjir. Wah harus stok banyak sih itu. Lah baru jalan pak. Telo encounter. Sepi kah hawak? Apa tadi? Baru ada ini. Resurrect. Oh ini kalau mati ya.
piece of cake. Ada yang mati. BTW ini udah level 30-an berarti pada rata-rata. Oh my wa moisineiru. Kita ambil peti dulu ya. Recovery key. Gue curiga deh guys. Gang ini tuh maksudnya apa? Gitu. Wow. Kayak gini-gini gak apa-apa dah. Seenggaknya ada progres gitu. YouTube virus buster ya. Main SP. Terus udah gue grinding-grindingin, gue die. Hilang. Capek deh. Shine hammer! That was easy. It's easy bro. Bentar. Wah. Ampun deh, Mek. Ini rumah siapa nih? Rumah di Jepang bagus-bagus ya. Pasti harusnya ada yang kena sih gua tuh. Jalan bentar kena nih. Enggak guys, tumben. Omongan gue nggak terbukti. Alah, nggak kelihatan cok. Weh weh weh. Gak bisa diputer soal kamera. Please, ada yang jemon. Ya elah. Nggak ada yang jemon bro. What? Is that it? Duitnya sih yang banyak. Kayak kaya dah. Gue mau nyoba masuk ke gedung yang kanan tuh, ke rumah yang kanan. Gak bisa. Pas bata habis lagi. Duh, maas bat 3 guys. NSO semua lagi. Cabut aja ya. Everyone run! Everyone run, bitch, run, bitch. Berarti kita ke atas terus. Wah, yang bener yang mana tuh? Itu yang bener, pasti ke atas sih. Jadi ada tempat sip soalnya. Ke kanan atau ke kiri? Wih. Aduh, ini Metal Empire ya. Males banget.
Hidup lagi, gue gigit loh. Coba kita ke kiri jalan setan dulu ya. Aduh, apa sih? Ya dong, kasih gua musuh yang berguna gitu. Ya elah, sini beginian lagi. Sekarang isinya nggak satu doang. Bunuh kali ya? Nanggung guys. Gila udah level paling tinggi. Tapi dikasihnya champion musuhnya anjir, sedih banget. Wasn't even practice. Itu 1300 doang. Kaya doang tapi nggak kuat mah. Main orang dalam apa gua? Loh. Baru gua habis. Wih, boleh nih. You can do better than that. X-Card! Kritikal bro. Let's go. Cheer dulu lah, cheer. You can do better than that. Lah, kenapa dia lagi anjing? You can do better than Ayo that. Renamon serang buruan. Malah cabut-cabutan gak jelas anjir. How weak. 2000. Aduh, masalahnya gua nggak hafal tangga-tangga di Jepang tuh model kayak apa anjir. Aduh, dragon lagi, dragon lagi.
Terus tadi gue grinding ya kayak gini. Udah muak gua. Gue sebenarnya gak grinding juga sih, gak lawan musuh yang kuat juga sih. Yang penting tipenya sama misi gue ya udah gue sikat aja. Paling di tempat yang pertama sama kedua doang paling gue. This wasn't even practice. Jadi naiknya nggak banyak-banyak banget gitu. Salah kita nggak bisa ke sini guys. Cuma ngambil peti doang di sini. Oh, tolong kemome. Ih, gak mati loh. Oh iya, ada yang ini nggak ya? Di sini boleh sih grading ultimate nih guys. Karena ada syaratnya harus ngalahin berapa Digimon ultimate tuh. Ini bisa nih. Keren aman kagak nyerang-nyerang. Gue kabur kan. Everyone run! Tapi kayaknya kita bisa grinding mega deh guys nanti. Cuman sulit gitu. Sekarang benar-benar nggak ada mega guys. Masalahnya buat dilawan gitu. Salah kenapa ke sini? Orang mau pakai item. Ayolah yang bener lah. Wah, udah ngeborong ini mah gua. Panik bom. Aduh, motor berisik banget lagi. Bre, kena ini. Bunuh aja deh, nanggung. Udah level bro. Boleh boleh. Aduh, malas banget ngambil ini ya. Peti lagi guys. Ntar aja lah ya ngambil petinya ya. Alah. Sumpah ini kayak setiap inci ada Digimon air. Kabur, kabur.
Aduh, harus pakai lagi. Loadingnya itu loh guys yang bikin lama. Dicepetin tuh malah nge-lag soalnya. Habis bro, gila. Oh shit, malas, malas. Cracker. Keren juga. Kabur. Malas aja, malas. Buat yang mau nyari ultimate di sini banyak ya. Nah, gini kayak penempatan kotak bisa dilewatin anjir. What the hell? Kayak gini bantainya deh. Glorious. Oh bukan. Gak mati. Ada yang naik level nih kayaknya. That was easy. Gila, gumun gua level berapa ini? Langsung aja lah ya. Kelamaan terus. Itu ada tempat save bang. Sumpah demi apapun. Ini butuh NSO di sini banyak deh. Cabut. Malas, malas. Kita nge-save dulu ya. Bisa nge-save kan di sini? Bisa. Harus kita kasih item dulu. Save dulu. Di satu. Kita lawan siapa ini guys ya? Wah ini mah udah lagu bos sih.
Oh, ini anaknya. Monster! No, don't come near me! Stop, Creepy Mon! Get away from her, Creepy Mon! This is the end of the road, Creepy Mon. Harusnya dia udah mati ya. Let's go, Agumon! Kita kasih setup gak sih? Kasih setup lah ya. Lu aduh begini lagi. Kasih setup dulu deh. Di macem dua lu gue liat-liat. Makan tuh 6.000. Ingat ya, kita ngebantai guys. Lu nyepot aja. Look closely ya. Look closely. Gila bisa mati sama dia nih guys. Gila sakit banget. Support ya lah. Hey support. Sabar ya, nunggu temanmu berubah dulu teman-teman. You're gonna die bro. Apa sih rame banget notif gua. Pukul dia ya. Kita butuh mega bro. Dipukul sama panda bro, gua udah die. Is that it? Gila. Gila panda kita OP bet. Nantang Dark Dragon berani gak sih? Berani lah ya. Gas gak sih? Gas dong. We did it! We defeated Creepy Mon! Get away! Wait! Dia udah sadar kayaknya si Yoshino, Yoshino, why? ya kan? Nah, lu pada nebak, bisa nebak nggak kemarin? Creepy Mon is... Kan? Udah berani dia.
Tapi jangan deket-deket, tiba-tiba jahat anjir. Hey, stay away! Daddy? Huh? Are you my daddy? Ya kan? Jangan-jangan dia sudah mengorbankan tubuhnya dia buat si Creepymon yang asli gitu. What's going on? Anjir serem banget. Oh udah dikalahin. Normal lagi cuy. Manami. Tapi kok dia seragamnya sama kayak ini ya? So, he was captured Kalau by dilihat Creepymon. seragamnya sama kayak si Samson That's anjir. it? So Creepymon is actually Nita. What? Nita, is he the member of Dance who disappeared? It was in the Broken Forest. Creepymon dropped this, and I picked it up. This Digivice, it's Nita's. Ya kan bener di That Jeepes girl's Nita name was coy. Manami, Nita's daughter. This is also the part where Manami promised Nita they would come and play. Tuh seragamnya sama kan? Nita. Commander Sampson, Beda guys. Dia nggak ada sabukan nih. How could you leave your daughter behind? You... I'm sorry. I see. Creepymon's sin is wrath. Right. It was his anger towards the criminals Bukan that bener misused the kemarahan Digimon gitu that loh. made him this way. Also the agony he felt for hurting a human with his Digimon partner. I was overcome by my anger and was swallowed by the digital gate. I wandered the dark area. Dakara itu yang mana ya? Lupa lagi gua. Ada nggak ya di animenya? Lupa guys. Eventually, my feelings of anger fused together with the Mao Digimon, Creepymon. As Creepymon, I wandered the digital world. After some time, I came across that man. Iya kartunya amanin dulu kali bos. Dia jatuhnya si Neta tuh jadi kayak Digimon Spirit akhirnya. Berubah jadi I Digimon. said that if I cooperated, that I could return to the real world. Since the data of a Mao Digimon is so large, a digital gate is too small to go through. By unlocking the seal to the dark area and destroying the boundary, I thought I could... Did Kakura use Nita's hope to see his daughter for his own benefit? Nita, where's the code key of Wrath? If we have it, the seal Ah, to udah the dark dikasih nih. area. Yoshino, Commander, I sold my soul to the devil. That man, Kagura. The code key of Wrath. Kagura already has the 6th code key. What? No, all of this was to give Kagura time to unlock the seal. I'm sorry. Ya hilang.
Jadi data. What? Nita's body is disappearing. It appears that I was fused together with Creepymon too long. Now, just the remnants of Data. Masaki Nita! What is Article 3, Clause 1 of the Digimon Treaty? The article states that if a Digimon has caused problems in the real world, it must be turned back into a Digi-Egg and returned to the digital world. But you're no longer Creepymon, right? I haven't accepted your resignation, Nita. You're a member of DANCE. Show yourself to your daughter. Daddy? Gila. Thank you, Manami. You were the one thing that made me happy. Gua nada ya. Ya, kemana dia? Daddy. Manami. Pencet lagi. Nita, your father, was a great man with a strong sense of justice. No one can blame him for what he did. The real demon isn't the Mao Digimon. Kagura, Iya, real di mana Kagura, bro? you of all people should know how a child without parents feels. The loneliness. But why? Why? Let's go to the digital world. If we don't want to regret anything, we just have to do our best, right? Gila, dia juga nafsu loh. You're right. Thanks, Yuma. Let's get back to dance first. Nge-lag nih. Kalau kayak gini nge-lag, guys. Digimon are still coming through the digital gate. There's no way to close the gate under these conditions. We'll have to get to the root of the problem and stop it from within the dark area. Kenapa itu meledak? Huh? An earthquake? No, it's the last seal in the dark area. Udah kebuka semua dong segelnya. Apa nih? Gelap gini, bro. Yes, finally the Lucemon ya, process is complete. Lucemon tulisannya. Now for the code key of wrath that Dance member Nita was carrying. Buka dong. No, this is it. The pure negative energy of the dark area. Now heed my call. Rise, Chomao of the dark area. Lusamon. Kita bisa grinding mega gak sih? This earthquake, the last seal in the dark area. Scanning the digital world. There's a huge signature detected at point 542383. Is this really a Digimon? There's too much data. Not only that, there's a strong negative distortion. All hands head to the designated point immediately. Dance deployed. Digital dive authorized. Let's go, everyone. It's time for the final battle. Anjir, final battle cepet banget dong. Wah, kita butuh berubah ini.